گلی آشور سریان کلدان ام بهاتنا ججنا اکیتو وان پیروز دیکن ام دبیجن کو اف سال ببه سالا سرکفتنه سالا آزادیه سالا واکویه و آشیتیه هلبت جحشت آداره برنگا جن بهار دخمله بهاتنا بهار را برنگ جن اف خوشکبونا بهاره به بخوشکبونا چاندین کل سر مزابطامیا به هفرا گلین وداره جیان دیکن هم دواره چاندی دا هم دواره نتوی دا همو واران دا اف گلیل وداره به هفرا جیان دیکن تحشت آداره دا به پیشنگتیا جن اف بهار دی خملاندن به نوروز را گل کرد پیشوازیا بهاره دیگه سالا برخودانه ام بیجنا جشن برخودان نوروز جشن واکویه جشن آشیتیه جشن ام بیجن سرکفتنیه لکلک ویجی حتی روزا یکی نیسانه جشن آکیدو افسانن ام بیجن افشاهین و تایوی چیه و تایوی دیروکی هیه کو گلن سر آخا موضوع بطامنیا به چاند خوا برنگ خوا حیا روزا ایرو جان کرنا بر خدانه هم بر همو ایریشان رغم کو گلک ایریشان قرکرنه هاتن کو گل آشور سریان کلدان کردان قربکن ل اف گلانا به برخدانا خا به اصرار خا به تکوشینا خا گریدان خای به چانده گریدان خای به آخه گیشتن حیاروجا ایرو هلبت جبویجی اف بهار نیسان جی ام دبیجن ام بیجن مه آدار و نیسان مه خوشکبونه مه خوزای مه نوبونه مه مثلا بجن تکوشینه و برخودانه جبوی جی گل وداره جیان دکن جبوکی سال 2024 ام به برخودانه که به تکوشینه که دها پیشوازی بکن پیوسته یکتیا خود دها خورتر بکن چاوکو ایرو ام دشورش جند شورش با کروجلات سوریه ام ودی بینن کو همون تو برنگ خو به چاند خو به زمان خو به جشن خو به هفرا جیان دکن پیوسته هین دها بهتر یکتیا ما و کویا ما به هفرا لهمبر ایریشن کل سر آخما بکته ام سکنه خورد تکوشینه که خورد بدن رابط کنن کو کسین کو سیستم کو دولت کو دخوازن ما قرب کن ام بر خدانا خوب تکوشینا خو وانا بدن شکاندن وان ایریشانا به هزا خو و به اراده خو به ماينا خال سنرده. بداية نعايد شعبنا بجميع مكوناته في شمال وشرق سوريا. شعبنا بدأنا ربيعنا سنة مجموعة من الأعياد بدأناها بعيد 8 من آذار عيد المرأة المناضلة التي بقيت منذ 5000 سنة محرومة من حقوقها. اليوم المرأة في شمال وشرق سوريا مثل أي مرأة في العالم تحتفل بعيدها عيد ثورة المرأة وعيد 21 آذار عيد نوروز عيد كان معروف بأنه عيد للقومية الكردية الآن هو عيد للشعب الموجود في شمال وشرق سوريا بشكل عام. يعتبر عيد الربيع عيد ولادة جديدة من جديد ولادة فصل جديد. وكذلك اليوم نحن عيد السنة الآشورية نعايد شعبنا الآشوري ونقول نحن كشعب في شمال وشرق سوريا بجميع مكوناتنا نحن شعب واحد بإذن الله شعب واحد لا تفرقنا أي قوميات لا تفرقنا أي ديانات نحن شعب متحابب متماسك ونحن يد بيد لتحرير خابورنا لتحرير أراضينا المحتلة من الاحتلال ونعايد شعبنا الآشوري ونقول له كل عام وأنت بخير ونعايد شعبنا بما أنه اليوم نحن في شهر رمضان المبارك مقبلين على عيد رمضان نقول لشعبنا بجميع مكوناته كل عام وأنتم بخير بجميع طوائفكم بجميع مكوناتكم وإن شاء الله السنة الجاية بهاي الأعياد نحتفل بتحرير أراضينا المحتلة من العدو. دخول الملك والملكة لساحة القصر والشباب والبنات الموجودين حوالينا هن عبارة عن الخمالة وعبارة عن حرس الملك والملكة. هو عبارة عن طقس قديم من الآشوريين لساتهم لا بيرجعوا بيجددوه ليضلوا يحافظوا على العادات وعلى التقاليد وعلى الأمور اللي ورثونا إياها أجدادنا. هذا العرض بيعود لتاريخ الآشوريين القديم يعني هو عبارة عن شغلات ورثت عبر التاريخ من الملوك القدماء. وباسم كل آشوري موجود بالخابور بنحب نهني كل الآشوريين بالعالم كله أجمع. وقت نقول آشوريين طبعا سريانا كلدانا آشوريين بنعني الشعب كله كاملا الشعب الآشوري. فبنتمنى تكون سنة خير على الجميع
على المكونات كلها، أجمع مكونات المنطقة، وكل إنسان آشوري عايش بالمنطقة وعايش برا.